Ngai ke blei pi ha ke kerteng ke batiang tam ke jong try Jesus Christ sa sien pat kalong si sha ke jingmen pan ni sa mi ke tin ke jong blei ni kong e kalong ke jingker khu yanga ban ngang et scam kan long ke jingker khu ru ye pi ngayang ngang ne da ke jingai e ke jong blei ban ngang et scam ba ke jingai e ke jong blei ke pelong ngi kum bangi long menta te hagri ke ski in lecture ke jing hikai na ka wei ka jing hikai ka jong Jesus Christ ka bo hikai halor jong lom berkata kelong ka ba fila ban shem na ka gospel ka jong Mathaios kalan nong ka san ka khot ka sao u Jesus Christ u ang suk ki ba ngosi na ba on pentingan yeki suk ki ba ngosi na ba on pentingan yeki kani ka kentien suk ka ba medlong bala kerku Jesus Christ ang long balakir kui kita ki besngosi. Kai ka jingmot jong kade. Lada ka jing sngosi ka long ka jingkir ku. Ka nongot na preng jongi ngila ju ong try a jing sngosi yanga. Ka nongot na preng jongi ngila ju pane ka jing sngosi. Ju khamdan ubre ba pane ka jing sngosi. Ni kwa ai ka jing kemen, ni kwa ai ka jing lai loy. Tika ka jingmot ka ba jaleo ka ba Jesus Christ Ukraine syapang ka jingker ku na ka jing sngosi. Dan lai teliki ka banga kwa banya sama pedeng jongpi syapang ka jingmot jong ka ni ka kentien sngosi. Ka jingmot ka baningkong ka jing sngosi hang ni ka kren syapang ka jing sngosi bariu belai. Kajing sngosi bariu belai. Namar kadan arjat kajing sngosi bakenja perthai, bat kajing sngosi bariu belai. Kajing sngosi bariu belai kayalam sya kajing kela kabamut kabashisha. Ilaban shem ar korin kalanong kabanyo kadkhot kabashipo. Ar korin kalanong kabanyo kadkhot kabashipo. Kikintien kiba ongkum ni. Namar kata ka jing sngosi bariu belai ka penlong ka jing kala ka bamut sya ka jing penem ka bam babesho henry ka jing sngosi ka jong ka perthai ka long ka jing yap hang ni ka tien ka jong belai ka ong don arjat jing sngosi jong ka perthai ka yalam sya ka jing yap ublem kwa ingi bangin sngosi ublem kwa ingi bangin sngosi da kani ka jajing sngosi ka bayalam sya ka jing jot ka balam sya ka jing yap ka bayalam sya ka jing pang ki babon jat hakamet henry ka don ka we ka jing sngosi ka bo blay ukwa yangi kata kalong ka jing sngosi bariu blay kani ka jing sngosi bariu blay kani ka jing sngosi habangi kumhap sya ka pop Lara pidon ya kajing sngosi haba pi hap sya ka pop kata ka dak ka babahatam na ka banta jong abat jong pi. Namar kani kajing sngo kani ka bableu ai. Bun sir mensim bakul jong bleu pen kendo engi bangila ban sngo thu syai kita kajing pen kendo ha kani kajing sngo. Wala rangim de ban syanya pura kajing sngo. Henry kani kajing sngo ru kani ka wena kajing ai ka bableu ai. Ubreu bam sngo syu ka bamot ulayap. Kadon ka jingit hu ba udan ubreu bapang nyang lengkot ubalayap siliang. Haba uthia man miet kiwan ki khnai ki daj ye ka jat ka jungu tebe kila sya mesta bupet. Ubun ka do kalalut na gamet ka jungu yo sngo balai namar kalayap. Din ta ka dawngi ayo yu blay bagadon ka jing sngo haba kadon ka jing sngo jong ka jing pang ka bamot ngidon ni ka jing yam. Ti haka ba kinjaman siyam ru habangi sngosi larangi kumhap sya ka pop namar amdan ubriyo berjanay. Larangi sngosi kata ka dak ka babhae ka peniya ka jinglong mensiyam ka baim. Henry larangim sngoe wala rangi le ka pop ni em ha ka jing yam arsap ni em ka jing yam ka ba lesi syabari bobdan beru betep kat ba empat dan beru betep ngim sngoe kata ka dak ka ba ma ba. Telefon pulia ka tien ka jong blai
ningkong koren kalau besan ke khot ke ningkong ro ke bar la fin puliang ni fin shem ya ke jing sngau ke bu apsel Paul open pau shaki banget ha koren wa apsel Paul Ukraine shapang ke jing her ke jing long ben sim jong ki banget ha koren habau yo I badu yo sngau ke jing long jing man jong ki banget ha ke jing shong sang ha pedeng para banget kadon ke jing shong sang ha ke bawab supol wong ki don ki jingle lele ki bawat ki gentle ru ki mnot ban le ha ke baw khon u shong kurem ya ke tengah ke jong pa jong kum kita ki balapen jaklia ya ke balang ha korent wab supol ha baw kren ri kentien snap hangni ke tin ke jong blek ong kum ni ke khot ke bar DP pilas ngomeng penban haba kala day pi ban sngosi khnang ba on pen kan ria no na pedeng jong pi yu tau ba le kat kini ke kam wa absul pol ong filade ban sngosi aba file ke kam pen ban pi snomeng pim snole le takare ke jing ma ga ba kraw ha ka balang katakare ke jing ma ga ba kraw ha ga jing et kristan larangile e ga pop ban ngim snole le kidan shibun haki digisngi ke bamenta apa kadon kajing syong sang shenrang para shenrang kenthei para kenthei kim don ya kajing sngosi penban kinang snomeng halor kata kidan shibun ki kam ki bah kajing ya lenti ngimla ban biang kajing keli kelong hatung is sngosi ne empat habangi hap kita ki pop ki ba uble sngoba ka bible ki thu shapang David ulang ubreu bakat kum ke download ke jeng utra Henry ha ke jing long ubreu la ban long ubejanai ke jing le ha ke do kawan but ha ke jing long ubreu do ni ke jing tlat bu la hap no sha ke ta ke jing tlat ke jing ha ke bu la klim but ke bet sheba ke bible ke ong onda u David ula hap sini ke kam klim di tangga kam klim ula penyap ru tengah jong ke bet sheba daki but senti jauh bantap ya ke pop ke bulada banle ke baja Nathan ubreu jong blay one bet show David Ukraine ya ke parsi halor ki kambaman ke jong berkektian ke jong blay ke ong onda Nathan ulapen pa ba kata ke parsi ke kedo ya ke jingle ke jong David ulayo ya ke jing pen kendo ngasoban ong bo Nathan haga testament ke berem uyang na ke betau mense bekoi pen kendo yang haba jepi pada pen kendo yo David ke baja ke tien ke jong blay ke ong bo David ula kla ke bamada kemat jong blay David ula sngosi kita ki kam ke ba ula le balafin pulian ke tien ke jong blay fin sham ya kata haga sam ke besan puwei pin sngo ya ke jing sngau ke jong David hadin bala pen kendo yu shapang ki pop ki bola le ha ke sam ke besan pwai ke khat ke kan real fin puli baro ke nong kini ki jing duai ki jing pen pau ke jong David shapang kumno usngau ha bala pen kendo yu shapang ke pom la fin puli ke khat ke kan real ko wena ke jing duai ke jong David ke long ke dia nambar mem sngau mon ya ke jing knya ningala ayaka mem sngau bahaya ke jing aingo thang David wong uble pediang shu ya ke jing aingo uble pediang shu ya ke jing ro lem kum ta jindal ai ke jing knya jindal ai ke jing aingo thang Henry kita baro ki long len ei khat ke bakhan yo gong ki jing knya ke jong uble ki long ke mensim ke balwet ke donot ke balwet bat ke basngosi a uble menomi ben hang ni David upen pawe kata ka download ke balwet ke download ke basngosi namar ki pop ki baula kum hap persya ya ke jing sngo ke jong blay baru David wong ini ke kentien ke download ke balwet ke download ke basngosi men omi ben de shisha blame shimlay ben ya ke jing pat download dan ke jing sngosi ke jong David namar ke ni ke jing sngosi ke jong David ke day ke jing sngosi bariu blay kabayalam syaga jingkala gabamat kabashisha baru David shimla hapshu hadin jongane syaga ju kapop
Kan shibon ki brio ki bang, oh David ruhap, tingi ngihap. Reu David kelaba mod shisha, kajing keli kelong hatu pi pat pi kelaba mod shisha ne. David uklam le shu hadian juga dia, kajing keli kelong hatu pi pat pi dang le biang ne pim le shu. Nama kajing sngewsih bariu belai ke yalam sya kajing kela ke bamut ke bashisha. Kajing kela ke bamut ke bashisha ke dikatakan ke ba ngipan bor no belai, ba ngipan red khmat jong belai baru belai ai bor, ba ngim shim la le shu ye keju ke ba ngila daban bakla. Kata ke kajing sngewsih bariu belai. Balafin pulih Jacob ke lenong ke basau ke dekat ke bakandai ke bashpau. Kini ki kentien ke jong u Jacob ke kitab Jacob, Steve Jacob, ini pulih hakalenong ke basau ke dekat ke bakandai ke bashpau ngam te pilaju ya lingban mi ke dekat Bible ke bakren sepang sengap kan pulih ke bakalong. Kau ini kentien. Tu pen sngau la not cup, but tu pen sngewsih. Batu pen yam. Tu ai ba on pen kelano ye kata kajing rki jong pi sya kajing yam bat ye kata kajing kemen jong pi sya kajing sngewsih. Atu fila jupuli ye kata Bible. Jacob ong tu pen sngau not cup, tu pen sngewsih, tu pen yam. Kajing rki ye jong pi mentang de pen kelano sya kajing yam. Batu pen pendrit ye la dia khmaru trai. Dia on pen krau ye pi. Hang ni apostol Jacob bukan cepang ke jingkela ke bakmat ke bashisha. Hak ba penrit ahmad jong blai. Hak ba yam sngewsih namar kita ki pop bat ki jingle ke jangi ki ba pen sngewsih ye ke man ke jong blai. Bat nang ta shu lefin pulis sakawe ke nuksa lefin pet Mathaios kelang ba arpun riu ke khat ke ba nyopusan. Arpun riu ke khat ke ba nyopusan. Keren sepang u Petras uba kam ba ulong uta uba i chisha yo jisu ba uba kularu ba unum lendet no yo lano ru ulong tengi kentien ba wat lada baru kin i no yo try kin i no yo kin rat ba unum i no yo delele henre kadi ka jing kren ka jong Petras kadi na ka jing sngau brio amda ka jing pencet bor ka jong blai. Jadi kita tahu Yesus le yu lepa ya kajing hab no kajong Petrus beruang ba anda usiar lakini menda belalan license si sngau usiar belakini pada shisha kajing kin i kajong usiar hang ni ka crunch pang kajing pen kendo namar Petrus ulan ke beningkong yo sngau kajing kendo baar yo sngau ha ke license ke beja Bible ko usiar lakini bat la pen kendo yu sepang kita kijing lenok ke jung yelau jong kenran dengin pulih ke dekat ke banyo pusan ke dekat ke banyo pusan ke angri kentien anda kumta ulas dang bantim ban smaru dekat ke basau nyo pusau ngami tu yu tau brio tikum ni ulariu usiar Bible kong lo rius siar. U Petrus ulaken mau yang ketien u Jisu bulang u Schwab umpat rius siar. Men len yang alai sien. Sengap kaya keba ketien ke jong blai kong. Dia ula mina syabar ula linyar ketang e. Ke Bible kong bu Petrus ula linyar ketang e. Ula yam sngewsih. Ban ngangit skem kadena gadau ke jing yam sngewsih ke jong Petrus. Kabau trai Yesus Kristus shimla inoi u hadin bau Kristus la mi pat na gajing tab la let benyeshem ya u Petrus kri kalong ke eki ke besngau tenat namar gajing sngewsih bariu blai kayalam sya gajing kala ke bamot ke bashisha berkani gajing yalam ke sya gajing kala bamot ke bashisha kanyalam pat yang sya gajing tengen na gajing mong na kajing sngewsih baro. Kata-kata kajing mut ke bening kong abang ikran sepang kajing sngewsih ke bau Yesus Kristus ukran. Larang sngewsih riu blai ilong ken ki bala kerku. Banang ta ke baar pat kajing sngewsih haga benta ke baar kran sepang kajing sngau kia. Kajing sngau kia. Barkani kajing sngau kia ting teng kayalam sya kajing sngewsih
Bat kani ka jing ngeusi ka yala mingi sha ka jing od ka jing duai ka jing yasat ka bashisha. Pila na film don ka jing ngau kia kan bhai pi fin jau mat ha ka jing duai. Ti henre la dangi don ka jing ngau kia ka bashisha. Habangi duai yano re yano. Ngira yo ya kata ka jing nyai lenti ka jungki ka ba ma du kata. Lada klamu try, wat lada ki im sarong kan poi ka por pakin yap sya ka jing yap babam jukut. Pernah ke benda jong kan ngi yo prophet unong itu lupa Joel ulay itu lupa bula kren sepang ka jing ngeusi ha ka jing duai bat ka jing asad. Ka jing ngeusi ha ka jing duai bat ka jing asad. Pulih na ka tin ka jong blai fin shem ya kata. Haga kitab Joel kelenong ke baar ketkot ke bakat ar ko ini ke kentin. Lakum taru wat mentahi ongutrai tu pai hanga dalaga donut baru batu da shajinget badaga bayam ngeusi tu kat ya laga donut ti om ya laga jankop batu pai sutrai ublay jengpi namba ulong uba ai baru bisnai uba suki ban bitar baru bekenrei haga jing senai baru bekelag bamut na gajing pen sneo. Unong itu lupau Joel ukhat ya gibreu syaga jing asad syaga jing duai nagab naga jing kelag bamut bangi don kam bantar kad ya donut om ya ga jankop namar ga donut ke besngausi ke penlong ke jing asad ke bashisha. Baru Jesus Christ men bau rung se Jerusalem le fin pule Lukas ke nang bakat kendai habo ngaukia naga benta ka jai benreu Israel ulayam ngausi filaban pule Lukas ke nang bakat kendai ke khat ke basapuai sapuar la fin pule yang di fin shem kita ke kentien skaman pule naga benta jumpi Lukas ke nang bakat kendai amen ke khat ke basapuai hadu ke basapuar. Abu Jesus Christ urung sa Jerusalem kay ke baja tungin niya puli ke dekat ke basabway tekat baula poy hajan habulak mi ye ke snong ulayam na ke benta jongka udang ala da palala bantip lupa maparu shisha hagri gesngi ye ki ru ki bedai ke jingsuk jongpa rementala buri ye ki naki khmat jongpa. Jesus Christ supaya ke jai benda ke bela jet kerpang ke don ke jing kadum ha ke khmat bakin zaman sim ule yam na ke benta jongki. Lalu fidon ni ki khon ki ba piet ba. Penom la klem da jau mat lalu ki ya ke lenti bom dai. Penom la ban klem da ngeusi. Penom la klem da yasat rengkat bat ki umat. Bang kwa ban ong pi kita ke jing duai ke jing jau mat ke jong pi hak mat jong blai ken mau kam long len oi blai un se jubab blai un se yoslo namar yakum kan ni ke jing duai blai la ban kentat kadi ke jing ngo si namar ke jing ngo kia bar ke bakhado ke benta ke balai ke jing ngo si namar kajing snadur ke jong blai kajing ngeusi namar kajing snadur ke jong blai pule ke sam ke bashis pa arfun riu kren shapang kita ki babet haki umat ken yo ban otpat ha ke jingkmen kita ki babet haki umat ken yo ban ot ha ke jingkmen karon ke por ke blai usha ingi bingin nyai lenting ai fikir khot bible fin so thu bahai kita ningkong Petrus ke nong ban ningkong tu nya pai ningkong Petrus ke nong ban ningkong ke khot ke ban riu ningkong Petrus ke nong ban ningkong ke khot ke ban riu bat ke ban nyo tin ke jong blai ke ong ini ke kentien ha ke ba la pil ha ke ba pi yes ngok men la menta kendiat por la don kam la pen ngo si piru agi babon jat ki jing tenjo
Petrus wang lapin so si pi lang ba shibon jat ki jing tenjo. Kenang ba kata ka ba perang ya ka jinget jong pi kani ka jing so si ling ba ka jing tenjo kam dei ka ba shu ya le no ket mau ka dei ka jing perang ya ka jinget. Berketian ke jong blake ong kenang ba kata ka jing perang ya ka jinget jong pi ka ba kam koridor ya ka ksiar ka ba jot no. Lala perang ru ya ka daga ding on your shem ya ka jingero bat ka buram bat ka jinglong buram ha ka jingpen pau u Jesus Christ. Kaktin ka jong blake ong ka jinget ka long kam koridor ban ya ka ksiar. Bahkan ni ka jingat ka belong kam koridor ban ka ksiar ka don kam manyat lembah ka jing perang. Berhak kata ka jingat lenti jong ka jing perang ka don ka jing pen ngosi. Andai kam long junom ka long tang kendiat por. Kalau fi ngo ba fi yat lenti lembah ka jing Ken ma ba ka tu ka jing ka ditang ka jing yat lenti kanom la ban don junom ha ka jing ka jong pi. Nam tip kat no kan slam. Nam tip kan nu kan ne ditang ublei bala ban tip kita ke jing ke jong pi ba pi ha ban ya lenti kala ban long tang shi benai kala ban long tang shi tio kala ban long shi snam kala ban long shi post nam kala ban long ar post nam ngim la ban tip tang ka wenga ngit skam ba ublei udon ke jing na ka ban ta ka wei ba ke jing ya lenti ke jong pi ke mauru ba ka jing ya lenti ke jong pi ka long ka badon kam bat phim shim la ya le no Pek na kaktin ke jong blay baro ki bre ke jong blay ki ya ilam ba ke jing tenjo. U Abraham fin puli Genesis ko lang ba khat nyo ke khat ke san ter fin shem ya ke jing ya lenti ke jong Abraham ke bo pin pau sha u blay ke ta ke jing sngo ke jong ke jing sngo ling ke jing sngo si ke jong. U Jacob ya ilam ba ke jing tenjo filawan puli Genesis ko lang ba lai fu ar ke khat ke ba ar pu sa ke ba ar pu pra. Pensyam ya ke jing tenjo kau Jacob ya lenti ha ke balapen Kenya ke skep ke jung ke krung ke jung namar belai perang ya Jacob ha ke bau Jacob ula yo pat ya ke jingker ku ba ki wei pat ki bre ke pertai ke mio ula kelalong ku pa jung ke jai ben re Israel ke jai ben re ke ba kirpang ke jai ben re ke bau nong penem ula wan Syagni ke pertai. Pulih ke jingat lenti ke jauh David. Pilawan pulih ke sam ke belong ke belai puai ke dekat ke bekat ar. Adu ke bekat nyo. Pulih ke ni fin Shem ya ke jing sngo ke jauh David. Ha ke bala ker tawiar yu David ke nong shon. Ke ni ke lawan rak ke jing shep tiang ke jing im ke jauh David. Ke pelong yu ba un pai sho blay. Ba un pan no blay ke jing yada. Kamdan ke jing shngan. Ha ke jingat lenti ke jauh kamdan ke jing Skos kem hagajim guju hagru ko por ula ban yap hagru ko por ula ban syakem hagru ko por ula ban kutno gajim hendrei hagata gajing ya inti ke baskosi ulandang ban pai show blay pulis pangu job pilawan pulih ki kentien ke ju kal nong bakat nyo khat ke ban ningkong ter kini baro ki shakri ke jong blay ki lapan pau ya kata gajing snow ke jongki Namar baro ki brio ke jomble ki habanya lembaga jing snadur ke jong trai. Filong ki khon ke jomble. Angits kem u blay un pen wandor ye pi. Ya ka balang hi baro ke we. Ka sngi ke bakhado shwaga jing wan arsin ke jong trai Jesus Christ. U blay un pen bah brio ya ka balang. Ha ke ba lembaga jing ya lenti ke ba lembaga jing ya lenti ke ba sosat. Lembaga jing ya lenti ke jing ngosi on pen wandor ya ke jing long ben sim ha ke bangin long ki ba internet ha khamat jong blay ko aban slide no ya ke jing sarong nangi blay ko aban slide no ya ke jing artatien nangi blay ko aban slide no ya ke no ke jing long ka ba blay sobha blay pen wandor yang ileng bagi jing kindiat por ni ha ban ya leng bagi tagi ki baro kaktien ke jong blay ko angum ni ko aban pen kut dagi ni ki khot bible Tungi nya pulih ningkong Petrus kalau nong besan kedkat ke basipo. Ningkong Petrus kalau nong besan kedkat ke basipo. Kini kedkat Bible ke bangla sengau tenat bahaban pulih man lagi por. Kau ini kintien. Te ublay ke jingai baro ubala khat ye pi syagat ke buram bam jukut jungu hau kres. Onda fila syashi tom kendiat por.
sya shitom kendiat bor. Sengap kaktin ke jong blai kong onda fila sya shitom kendiat bor. Onda la pen sngosi epi kendiat bor. Kaya kebaja mauhi ken onda pen janai epi onda pen scam ber onda pen syait bor. Hau tolong kajing sensyar segi bam jugot ke bam jugot. Amen. Wanam klat ubleu sensyar ya kajing iam ke jong abat jong pi. Hapreng jong kajing sngosi. Tungin yo pediang ya kajing kemen ke jong utrai. Kadi kajing kemen jong utrai kalong ke peladu kata-kata. Anda gila nang ya ke ban pai sho blei hapreng kajing sngosi. Utrain ai ngi kajing ai lengba kajing kemen kajing suk ke peladu kajing syampang. Kebaka pertai dan lele ro kanam laban yo pediang. Tinggi ai ngo yo blei kan mau gini ke wei. Bu blei ulang unong pen kia kita ke pai download. Blei un pen kia. Fila yai lembag kajing pang, kajing pai donot, kajing sngosi, utrayan pen kia. Kilong tang kajing yai lenti ke basipor. Dai bala pen sngosi ye pi. Kendiat por, pen sa yo pat ban kaju. So jong kajing kemen, oba fenom la ban yo, ya kum kata kajing kemen, lemda fi yai shwa, naga lenti kajing sngosi. Tengah ngit skam bagani kajing hikai. Ai men siem, ban ngin yo ru ya ke ban bu ya ka donot kajongi. Ken mau kamot you kajing sngosi abo try wong long balakerku ya ke sngosi na ba on pentingan ka balingkong kajing sngosi bariu belai ka baar kajing sngosi namar kajing sngokia ka balai kajing sngosi namar kajing tenjo ki batang sipor kini ki baro ken mau ngin sa yo pat ban ot ya ke jing tengen ke jing kemen ke batang lingba utrahi ubau lawan ai ngi ya kum kata ke jing kerku te to bleun ai boring ya ke sngi larangi la ya lenti na kanung no na kanung no ke jing ai lenti tu ngin pai sho ble ke bor panong trai na shanya ha ke jing yalam ke jing start ba ke jing sensyar ke jome na maru blei ku aban kerku yepi compare ke jing syam compare ke jing ai lenti ke jompi ha ke bakut pen yu i but pen mat bu blei ulong ubaba atmat bu blei ulong ubaba amen dengan ye pelong ke jing duai try nga ai go amen ke bentak ni ke ketien duai na ke bentak kino ki ba ai lenti la ha ke jing tlot ke jing duna men sim bakoi pen kendo mame rap yang begin wan shamira ke jingkel la ke bamut ke bashisha idwai ru ablay habang yai lembaga jing sngokia na ke benta jongno ke bameblu ha ke donut ke jingi rap tra begin telot hame balaringi yai lembaga jing tenju ke batang sipor rap begin yaisha hadu ke bakut yaisha me ke burambat ke jingero ha ke kerteng ke jong Jesus Christ idwai amen blen kurku yepi ngin se shampat ha ke por amen.